Živijo. Zdaj vesel sem Ribenčan, vesela boje noči za... Čakaj! Ajde! Ajde, Gordi! Ajde! Ja, no, kratko vam rundam dobu. Aaaa, flek. Blato mi je dal na... Kaj, da zliva? Ta druga številka? 212 in 168. Živja. Zdravo. Delam posebno oddajo o redarkah. Kako zadovoljna s svojo službo? Super, ja, samo da ne dežuje. Hvala. Je ležal. Snimam poseben prispevek o redarkah. Ja? Kako ti je všeč ta služba? V redu je. Ni zahtevno, no pač stojim tu pa piskam. To je to. He went absolutely really fast. This section, look at him, and exiting it. He was really Bližamo pa se najboljši v 30. tekmovanju. Živijo, Nejc. Videli smo te na tleh v finalnem nastopu. Kaj se je zgodilo tam v tistem ovinku? Ne vem, pač spodnesel mi prvo gumo in sem pristal na tleh na Komovcu. Do takrat mi je šlo vse dobro, res ne upal, da pridem v cilj, da saj vidim, kakšen cajt lahko dosežem rezultat, ampak pač, kakor sem že navajen od lani, se ni šlo. Tako da, še drugo leto, no. Imaš občutek, da si lahko blizu, oziroma kje je tvoj cilj? Zadnji si rekel, kaj je prvih 30? Je dosegljivo ali koliko si rekel pred sezono? Ne vem, moj cilj pred sezono je bilo okrog 50 mesta. Tako da, ne vem, polfinale itak našteje. Vsaj enkrat bi rad, da mi rata finalna vožnja,
samo treba še malo počakati, no. Okrog 5. mesta bil kar zadovoljen. In to verjetno ni nerealno, ne, brez napak. Po moje, da ne, no. Mislim, da se narediti sigurno, samo pač, ki vem, lahko bi to dan še prišel cira, ne vem, koliko sem tam zgubil, tako da, težko povem, no. Bomo videli, kadar rata, no. So 2 years ago, 7th place here in Maribor in Bromont, Canada 5th place. In 2008, Danny Hart from Great Britain, riding for Giant Factory team. Atkinson je dobro na poti za... New best time in this. Great job for Greg Minar. Will Benčić, 0.25. Samuel Hill is coming. Not for first place. Samuel Hill. 5th place. Na 5. mestu je Samuel Hill, 3:28:10. Greg Minar staying in first place. Congratulations, Mr. Minar. So first time you did well here. What was different? Maybe it's a carbon V10, who knows? Good start of the season. Looking forward to World Cup overall something? Well, that's the big aim, you know, is to get there. So it's I'm still overwhelmed at the start, but yeah, it's been good, you know. It was a good week. I felt good on track. The bike felt amazing, and I'm glad to put that V10 carbon up on the top step this week.